Shalom, salam amelambi, salam akaboro, lako kita mintu solanasang, sang siuluran lan punga Yesu, puang palabak lako kita mintu sang to sang petayanan. Melambi to temo, lata bahasa sia lata nannung tudiona kadanna puang matua. Lamendadi parandangan lalu mintu agan katuanta. Apa dolo domito, mai komita, palaku pak tunduan, ta mas sambayang. Ambek mamase lan suruga, sipatu sielle komi tipudi sia kipakalabi o puang. Melambi totemo, untari maumokan ni, hallo ba'ru, untari maumokan ni pa apasake ba'ru dia may olomi. Mintu na to o puang, bulan na pa kamasiami, siapa kaborokmi. Umpo parandangan katuang ki opuang laki basa sia laki nannung tudio na kanami. Mak diren kumi opuang, pasakekan solanasang, dinopa niya tu kadami, tontong unalainan melo lalu mintu teng kakek deki. Mendadi sulo mararongan, lante allo ki patulako. Pak dei pagari salabudang ki opuang, sakakan laurangi sia launannungi tu dona kadami. Lan puang Yesu puang pela abak kasalangki, kini mangimbo mati kalemi opuang. Amin. Ia tu Pak Basanta, dia lalam mai kada ombok lako Rasul Yohanes, pasala 20 misa ayat 5 saya lako 10 apa. Batu Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai dengan 14. Nakua tu kadan na puang, pakalan na ia tuto unisung daw isungan kapayungan ia to, maakada nakua, tiroi, kupo pembak runasang. Sia nakua pa, surai, belan nakada ia te matappa sia tonganna. Maakada milako kaleku nakua, sundunmo, aku mo te tu alfa sia omega. Ia mo pamulanna sia maakatampakanna. Ia tuto maarang laku pairu uai kalimbuang katuoan, tu tang dialli. Na ia tuto patalo la umpomana mintu apa ia te. Aku mo la mendadi puang kapenombanna na ia laku puanak. Apa ia tu to takuran sia to tangama apatongan, sia to megigiran, sia mintu to papatean, sia to maaga usala, sia to patiro-tiro, sia to umpenombai deata, sia mintu to morang, ia tu dallena latama limbong, tu umpaduku api sia solo, ia mo kamatean ma penduanna. Saya mimisa atu malaika apitu tumangka untoe pitu gori-gori nani ponno pitu kama parisan. Maakatampakanna. Nama akada lako kaleku nakua. Maiko. Laku patiruangko baine. Lama akapa. Ia motu bainena anak domba. Na solami tu penaangku langan misa buntu kapua sia malangka. Anna patiroan na tu Yerusalem. Tondo komaindan. Songlo dau mai suruga. Lu dau mai puang matua. Nakabu kamala abiranna puang matua. Ia tu arangana susi parimata masulik. Masulik kalinna susi parimata intan. Malinnong susi kinang.
ke benteng Kapua sia Malangka sia 12 babanganna. Anna ia tu mintu babangan ia to nani 12 malaeka. Ia sia mintu sanga disura alako babangan ia to. Ia motu sanganna 12 suku to Israel. Dio rampe matallo tallu babangan, lu rekke tallu babangan, lu sau tallu babangan, nalu rokko matampu tallu babangan. Benteng tondok kia to 12 parandanganna. Na disura adao tu sanganna 12 rasuluna anak domba. Amin. Ia tulah tanan nung solanasang situru renungan harian Toraya tanggal 25 tanggal 26 bulan 5 tahun 2025. Ia metu Alfa sia Omega. Alfa dan Omega. Ia mau pamulanna sia ma akatampakanna. Sang siluran solanasang lan pong Yesu lan katuanta nenek tarang itu tapokada te kada ia te ia mutu Alfa Omega. Biasa duka dipake usangai anak kata. Sia nenek duka napake tau usangai kama ka paamisaran susinna mutu mai paduan suara wa atu vokal group. Matumbai napake tau maasangai belanna ya mutu battuananna kumua Alfa sola Omega. Battuananna ia mo tipamulanna sia ma akatampakanna. Dia nga kumua den nopa anna tangka atu tupuang me pasake randukut tipamulanna sae tontong sae lakon. Napakilala ki ite kadanna puang lan mai pa apasanta kumua. Mintuna tudadi lan telino lan nasanga 5 kuasanna puang matua. Bilan na yamu pamulan na katuan siama akatampakanna. Batuanan na tae anggenna tu kuasanna siapa sakena. Tae anna lambi itang atolino umba susi pamulanna sia umba susi katampakanna. Ia mo otona mintu atu situran. Sia ia mo umpoisan tu mintu atu. Ia duka mo untonganni tu mintu una lana pa akamasian lako kaleta. Ia moto lama napa aki kumua tainan sia atu tangia nanai ombo tu pangalu na puang. Dari tae an lalaranggang penanta untingayo ite mayagan. Maleso pangalu na lan tepak basanta kumua. Aku mo la mendadi puang ka penombanna na ia kupuanak. Ayanan selako pitu. Apa ia tutu umbokoi pa parentana puang. Ia tu dalena latama limbong. Tu umpoduku api sia solo. Ia mo kamatean maapenduan. Ayak karua. Sang suluran lan puang Yesu. Taling kaimi te katuan tontong mentoy manda lako pangalu na puang. Anna tontong urenden mana apaki. Sia umpetaranak kiki pasakena. Anta tontong sanda papatu. Ondong pi anna anta merampak ki. Maapalula kolino sia langi.
Ba'ru tunanai kasundunan, kasalamaran, lako kaleta kena rampomi tu puang Yesus sule. Amin. Mai komi ta tole mas sambayang. Ambek mamaselan suruga kipudi kipakalabi itu diona sangammi. Belana tontong bang tu diona pak tunduammi pak kaborok mi mamasemi lan lumintu agan katuang ki opuang. Mangkau mo kami ben waktu sangat tu kinai umbasa sia unnannung itu diona kadammi. Kiran nuan opuang mi pasak kan sola nasang. Den nopak nia tu kadammi tontong bang mendadi sulo marorongan lalu mintu katuangki untingai te allo ki patulako opuang. Ambek mamaselan surga tontong kumi umpas itu yang angkan dio ma rupa-rupa saki, ma rupa-rupa petoba, ma rupa-rupa temiagan umparanggang kapatonganan ki opuang. Napuang pena masallo mura tontong urendeng kani lako lalan katonganan mi. Pak adai pagarri tu diona salabudang ki opuang. Lan puang ki puang Yesu ia mo puang pela abak kasalangki kinai mangimbo mati kalemi opuang. Amin. Rampuran dana mo tu pak nanungan ta siapa abasanta renungan harian toraya melambi totemo. Salama lako kita solanasang.